min thlir tu te invain chi bai kan bu ka cheu hey tunru ma hianin car top weekend te kan lo thleng le tapoka enge mo han soi ho vele mai ngai omin ka ria abik takin Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS tia lam toya kan soi mai hi tuna hian April ni khata tangin Mizoram Sorkar in mangtran ta amaro chu ni khata mangtran to si hi voin thlang hian buai na alatam em maya ama sa kan soi du chu kan healthcare scheme hi tuna Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS tia soya hi masaber kan soi du chu mipui nol pui te tan chuan du thu sa ma thani he aya du than jok tur le he aya tha jok tur hi han ngai to taila awang ema chuwang chuanin mipui nol pui te tan chuan du thu sa ma tha ani chuti lai chuan ma se ti lai ero chu a om ta chumi chu om lo phe se chu atak that taka kalpui thei turin Inrem tawnna te omin tluang taka kal thei tu ni ta se la chu he scheme tluka Mipuite ta na thil lom omle chanchin lom omle thil tha hi awang ve awang ti hi ke kamimal thir dan ani ti kha kan soi masadu ani healthcare scheme hrim hi Mizoram hen lo boi pui rei to veo maya kumsang ni le paruksa ni pasari chaudei to khanin healthcare scheme Mizoram healthcare scheme hi bultan alo ni to khata khanin cashless tepo local pui zoi ni to atilama insurance company te na thok hova malal na te anni chova amai ro chu cashless angchi te khatia hanti kha lotling lotuk theilowa bultan tir te po ni maro chu tunai chon hei kumsom chuang kalpui chanani trampon kumsom chuang dai alo kumsom chuang alo ni zan to chuta chuanin thil thar jok te man ro changkang jok te ro mana thar jok te alo om zela tiang chuanin khovel po alo in lumlet zela chuta chuanin tuna hian cashless bokin kan han tile don ta kan han kalpui than ta meka chu lotlin lo na chu tu na changa rei lo te hen lo lang chowanga ka soi to ang khanin scheme tha mai mipui nol pui tan chuan abak om chuang lo du thu sa ma tha ani athama ma jok ti lai ro chu zo na oma kha thil tha tak ni si ama ro chu ataka han kalpui dona har satna alom si kha chuan thalo tuk po kha engeni thatlo tuk na lai kha thatlo pha thei zo lotlin na tur kalkong kha ti har sat pha thei zo ka ni ti lai kha rilru atho dan ani te bok ani te chuanin ZPM tuna Sorkar na changmek ZPM manifesto khanin SD NRP kanti khanin chapter 7 clause F kha kan en chuan khata khanin healthcare scheme hi damlo ten bilak hun an nga angai to lo nan cashless kalpui tumani anga inzia lo hun hi englai po honani ang tikha achuang ani te chuanin he manifesto bo zuina hi ani anga tuna hian Mizoram Universal Healthcare Scheme chu tuna hianin Sorkar na tok zong te huap vek poisa pek lo po ngai lo cashless chengwai nga thlenga minol puite poina in enkol na an mu theina tur khamia kha tun April ni khata tanga mantran alo ni ta hemi chungchang hi alo ir chuana Universal Healthcare Scheme MUHCS hrim po hi ne soire kani na rei to khop me manifesto chuang phota te chuanen nikum sang ni le som ni pali April ni khata tanga mantran ani tur thu kha nikum February ni riata khan Health Minister Pilrin pui chuanin press conference alo puang dei to ni kan soi non lenga February ni riat sang ni som ni palia press conference kova ta chuanin April sang ni le som ni pali ni kum April atangin mantran ani tur thu kha alo puang lo dei to ani amaro chu nya har sat na tam tak Sorkarin ato kang ti arin the chan chu scheme aliana kan soi ang khan April sang ni som ni pali amantran tura ministerina apuan lok diam khanima sela thlasari zet aliam nuwa khalaya khan healthcare mumal lutuk lowina kal chova Universal Healthcare Scheme kha April ni khat atanga mantran to tur ni kumatanga mantran to tura puan ni ma se in pay Sorkar in pay man lovaniang chu
tiang chuanin mumal vak lo khanin enge ni omzia mipuite po hoi hai ang reng takin kan oma sangni le som ni pali ni kum october thla a po khanin man thei mai kha ala ni tak lo awang khan healthcare scheme kalai boka kha extend ani le ta ni ti chuanin inzuya lu manapo kha ration card be chan tho khan aay tan chengza phh tan chengzanga le card var nei te tan cheng sang khatte kum chan ve tan tiang khan inzia lu hun khan ni kum october khan han hong lai lok le phota healthcare scheme tlui kalpui mek a inen kol chhun zom le tur khan tiang chuanin kan han kalpui le te a khami kha abil the po kha kum khata noi ni thina kha kum chan ve chau ani ta ka wangin noi khata khami karbi ka khachuanin Mizoram Sorkar khan anti niam noi ka thleng bil thei turin tharuk chunga tan ani awang khan tiang chuanin March sang ni le som ni panga kumin March ni som thum pakhat thleng tur kha ani ta kha thila kha ti chuan khami alak lowa tharuk chunga kan han extend le po alo top le ta ti chuan tuna hian April kan han chuang kai ta sang ni le som ni panga ti chuanin Health Minister ina man tran ani tur thu apuan deadline apuan masak zok atanga kum khat aliam le hnu ani chu sang ni le som ni le panga April ni khata tuna hianin Sorkar chuanin an mangtran ta tiang chuanin tuna hian kan mangtran amaro chu buai na neu kha tuna hian kan tok chho ta mek ani ti chuanin Mizoram Healthcare Scheme te AB PMJY Golden Card kan ti te khatiang le Sorkar MR bil te khatia asang sanga kal thina kha tuna chuanin ahlomin MUHCS Mizoram Universal Healthcare Scheme noya hianin khai khom lo ni don ta Sorkar hnathawk pensioner le mipui nol puite huam tura duan ani mipui nol puin ma kan mu le thei cheng noi ni thina kha cheng noi nga thleng man thei alo ni don ta poisa pek ngai lo pek lok ngai lo cashless damdoina theina tura duan alo ni ta ani ti chuanin tuna scheme kan lai hian AB PMJY Golden Card kan ti nei te kha chu hran pa nin jalu po angai to chuang lova ti chuanin noi nga thleng mulet theina sa kha ani hrim hrima he scheme hi ti chuan mi pui nol pui poisa choya injiak lu turte kha chu Sorkar hnathawk lo na te tin Sorkar hnathawk po lo ni ta sela dan noya MR an bil sak thei chinina huam lo an chungte ang chi te po kha khati ang chi te kha an chen puite po ni ngei ma se Sorkar dana injia an zia lu tel thelo hawate khang te po kha an injia lu alo nga yanga te chuanin injia lu mana kha minol puitan bi kan isu kan soi Sorkar hnathawk te le pensioner te khang ho kan soi lova golden card nei tu te soi tel lovin minol pui kan ti minaran itiang ke maniang ani chu tiang chuan a chiang in ka ria Sorkar hnathawk ve lo khatiang golden card nei box si lo Sorkar hnathawk chung te nei bok nge ni min bil sak tu nei box si lo ang chi ke niang minaran hote tan khan general uata inan mit du tan sang ni janga semi cabin uata omdu tan sanga le cabin wat ang chia omdu tan khan cheng sing khatin hei kum khatatan chu a premium angani chu kha minaran te na kan pek ngai tur kha aloni tani healthcare scheme luizo wa kha chuanin india lu manakha thlerran dia tania minaran kan ti housing upon aay tan zani phs tan sang khat chuanin food security na huam velo enge ni card var nei kan ti ho ration card be chan tho khan card var nei ho tan khan cheng sang ni ti kha ania tu nai ro chuanin MUHCS Mizoram Universal Healthcare Scheme noya ero hi chuanin aay le phs ang chi te kha thlir to lovin golden card nei te ti lo mipui nol pui zong te kha chuanin kum kha chung zelatan ni china ka soin khan general wa tom du tan sang ni zanga semi cabin atan cheng sanga le cabin wat atan cheng sing khat kum khat atan kan pe kha premium kan pe kha angai don ti na ani chu ti chuanin Sorkar hnathawk nget le an chung te hemi provisional employee kan ti te MR le an chung te khami an chung te an ti khanin danom veka danina
an bil sak thei chin kha a oma khateng ang chi kha chuanin Sorkar hnathawkte nget le an chung te provisional employee le MR ang chi te kha chuanin an hlo atangin thatin poisa an pe ka ngai don ta a MUHCS hi zom lui tir vek an ni tabok ti na ani civil pensioner te po hi an pension lak za ta zirin cheng sang khat le cheng zanga te katsak an ni anga ti chuan MUHCS kha zom tir an ni anga an ni hi chuanin MUHCS hi zom le zom lova heng ho Sorkar hnathawkte te chuanin du thlanna an nei ve lova Sorkarin azom lui tir compulsory in azom tir ngal vek ti na ani chuti chuanin hei finance notification hi kanen chuanin March ni som ni paruka khanin Sorkar hnathawkte na an pek tur dia ta kha lo langa pay level som 13 le achung lam te khanin thlatin sang khat zanga an pe anga an hlo atangin ti chuan level 10 le 12 10 sang khat thlatin zel level 6 le 9 10 thlatin za sari level 3 le 5 10 thlatin zali level 1 a le 2 10 thlatin za thum level 1 in thlatin za thum tin provisional employee anget lo kan ti ho khanin thlatin za ni ani tani ta henin danglam hret ta chu Sorkar hnathawkte net ho zong hi chuanin heti hian thlatin contribution an penga ni an hlo atangin kat ngal vek ani dona du thlannan nei lo an zom lo thei lova Sorkarin akat sak ngal mai dona Sorkar hnathawkte net zong hi chuanin an bil thei china kha bituk om lo om ve lova unlimited engzat po seng so sela kha an bil thei ni an mulet thei ni an mulet po ni lovang chu mulet na provision chu om thowa cashless khana hom ve tho don an ni po hi tian chona maro chu bituk chin an nei ve lo ni amaro chu an hlo Sorkar atanga hlo la hlo kat sak ro provisional employee kan ti anget lo kan ti te kha chuanin minol puina kan man thei chin nuai nga chin tho kha an mang dona an ni hi thlatin kat sak tho an ni don na a Sorkar hnathawkte net an ni lova chu wang te po chu niang nuai nga minol puina kan enjoy thei china kha an enjoy ve don ti na ani ati chuanin pensioner ho hi entinan an pension basic pension cheng sing ni chin chunglam ho kha chu cheng sang khat deduct sak kat sak an nianga ti chuan an ni hianin sen so khami damdoin en kol na kha an ceiling a chu nuai som pani ani don ani ti chuanin category B a pensioner rawa khanin cheng sing ni chin nuai lam an basic pension ate kha cheng zanga thlatin an pension atang kat sak zel an nianga an ni point minol puina kan enjoy thei chin tho nuai nga tho kha an ceiling a kha achung laman man thei chin a kha ani ve tho dona chu Sorkar hnathawkte chung chang big lo ni ta sela ti chuanin mipui nol pui ta na india lu huna he April atanga June thleng tur hi ani a chumi no chuan chingfelanga grace period an tia thakhat August honle tumani a ti chuanin August ai ro hi chuanin aman pa ngai a in 50% in an choi tura kha apung to don thung ani ti chuanin kha akan phum tlang pui ani a thil thatak ani a minaran ho tan pe chon damdoin akan vai nat mi tanga poisat pe ka ngai lo thoni kan chole mai don ani atha em maya du thu samania keini yang ho MR bill ve thailo minaran ho tan khan du thu sama tha ani kan ti to kha chu achianga chuti ro chuanin har satna tuna kan to mek ta chu Sorkar hnathawkte hi tuna hianin anin ngai to chho meka he thil hi atira tangin an do dal ngal ani ti kha an lekha thelu te khang ho kan mo tang khan alo lang ta a etinan March ni som ni pasari a chief minister nena an lekha thelu kha kan en chuan khata khanin hi CCSMA rules 1944 kha manzui tir tur khanin Sorkar ngen ni se ti an polina an lo rel to thu te ti chuan an thutlu na kenga ni som ni pare thariat sang ni som ni palia a office chief minister office an len thu te chuta ngen na an thelu thu te chuta chuanin universal healthcare scheme thara hi fellow le loopholes te o manga an ngai lai te an soipui thu te kha an ta langa chuta chuan an lekha han cher hian kan cheranga nang point min lo dong song tha le a kan thile dam thu ani awanga kan ngai serious je te min thiat thiam sak via vin kan ria a an tiak an kuata
hovin kanen zui to don nia tia min thla avangin ngai takin kan lo ngai changa hetiang ni lai hian MUHCS chu Sorkar hnathawk huamin April ni khata tanga man tran tur ani thumin puan hnan tamaya kan hlokat na tur order te chu ani zui tapoka hian Sorkar hnathawkte min thong hle mai chuti laiin Pvt Hospital lamte po kan han biakin cashless hian pom thei don lo thu le MUHCS noi hian en panel po an tum lo ti te kan han theboka tin package reti private damdoin te hian pom thei po ni sela a retin a huam lo chin sen so kha dam lo ten kan choi le tho ngai don chuan tuna kan kaldan ai hian kan din mun a chezo dona ti te kha ho khan soi cho chief minister nenan le kha thona hian MUHCS ni som ni palia an executive committee meeting ina an ngai to thu te tin April ni riat naktip lok me hian kar le hian general conference a he thil hi ngai to an tum thu te kha chief minister kha hriat tirin ta chuanin MUHCS hemi universal healthcare scheme hi Sorkar hnathawkte huam tir ve lo tur khanin an ngen non le ti kha an le kha hianin an talang ani ti chuanin Sorkar hnathawkte ina an nge ni an du lo thu an han soi chhuan non le taka le tin naktip maya hemi chungchangai to tura an han in ko khom agenda an han da mek lai hianin ngai to na kan sen ngai ta kan sen ve ngai ta nia ka hriat chu hei Sorkar hnathawkte hi charity anga thok an ni hran lova Sorkar hna an dil donin a hlo le ham thatna om zong zong te khechunga deal an nia namu turin rim takin anjira tin mithiam bik mi bik nge ni khatiang kha an nia wanga mitam takkara Sorkar na a tana laglu an ni a tiang chuanin ramtan thepatopa thokha an ni a chuti lai chon apui ber kha chu an hlo kha ani velo thailo ani chulai chu mani chung te po en kol zo in tibik lo an ni fur ve thowanga midang kep na tura an hlo kat sak an ni tur hi an du lo le angin ti hi zona lian takania chu chu an conference a po hianen an soi ho tu zinga hen alian le don ani ama an bil theina damdoin tam taka khanin an bil thei don to lo boka lo atanga deductor khamia kha an pek thattina kat sak tur khan lom zui boka tin hlo hrim hi salary kan ti hi article 300A constitution article 300A noya right to property ani e ti hi court ruling tam tak hi alo om to nge ya chuwang chuanin nge ni legislation bumal tak om masa silova cabinet decision cabinet thutluk na hlokat luisak tur anga an langa hi dan mita po hian atlinga ngem ti te kha zona alo om thei boka chu enge ni dan lam ngai to le khamila ma hanin mangve ni ta kha chon rilru alo lang tel ve boka tuna hianin Sorkar hnathawkte hianin an lo atanga an pek ve ngai hran lovin nichina kan soi Central Services Medical Attendance Rules CSMA rules kan ti 1944 noya khanin medical reimbursement hi an sen sawang ang zat kha an mulet thei meka tuna an man mek aya thazo ka lut tur chu ni se thudangania an do thlanna ni bok silova tuna an man lai aya thalo zo ka lu luitir kha an angta a chu karle lam April ni riata hianin FMGNW hianin in khom puya hianin an rel don ta a an rel dan tur zirin hemi universal healthcare scheme tuna Sorkarina an butan ta pop a hi enge ni akal zel dan tu po hi alain hril viau don ni te poin alangta ani ti chuanin chuti lai mek chuanin Sorkar hnathawkte chau thom nei an ni lova hei ngam anti non government hospital association of Mizoram kan ti ho in thom an han nei vele a an ni hianin MUHCS ni som ni le pariata khanin Mizoram Healthcare Society Chief Executive Officer nena khan le khan thona khata khanin cashless hi tun din muna chuan kan zom theilo hemi wang hian mipui tawnna na satak lo thleng thei hi pum pelani theinan a hma a reimbursement system a kal ang khan
kal min phalsak le turin kan nge na che ti hianin lekha an thona chu an pom theilo thu kha healthcare society nena hian nisom ni pret thlathum khan mars nisom ni pret khan lekha in an thlena hey private hospital hianin khasle san du lo chan po hi sumdong an ni ve na zona an mani thirna atang chuanin nge ni a valid ve tho ani hei kan hriat pui ve tho ponga in ka hria tuna reimbursement system a po hian mimalin bill an thelu zat hi aza che hi an mu let lo fo ti hi soidan ani achang chuanin kat then atama 75% ang chi te khatiang chi te kat alo omati kha soidan ani chuta chuanin cashless kha chuanin hospital khan hlo zok tur khan anin ngai ta zeleni achan chu an bill kha cashless dam lo ronin en kolna khami bill kha Mizoram Healthcare Society khanin an han di le khanin chuta chuanin nge ni kat then te lo om ta se ti te mo tin chu ba ka cashless ani chuanin khami poisa chevela khan buai pa po an hlau ve boka Sorkar ho tu ten nge ni assurance ngai thaturin an han ti takna an ngai hi ala tha le theilo ani chu an din mun mek ani atin healthcare shrim a hianin kan health kan damdoin laminen kolna hin private damdoin te hi tu na hian Mizoram a hian an thang duang le maya Mipuite an poimawh se kan Sorkar hospital ten damlo te min dol zo si lova chulaya chuanin nge ni tuna damdoi cashless chuanin nge ni an tan har sana thleng tura an han ngai po hi an din mun atang han thlir chuan ven thon tur kha atam riau maya cashless ani chuan tin damdoin te lo in tiat lova chuwang chuanin package rate an han siama Sorkar lamin khatianga han ru ruala te po an tan khanin buai thla na kha a omve don ti hi chu chiang reng maya damdoin in tiat lova tin an khol nei poinang lova entinan ultrasound le x-ray ten soi taila ultrasound khol theu kha aman kha in tong le ain to le em maya ain mu fia le boka chu tiang chon x-ray te po aman kha ain to le em tin mu chua po kha ain fia le bokani a thala ka po kha aman to kha chu thani maya aman plom kha chu fia lo deva khatiang khani tazel maya khol that teu mangle thawak lo mangte khatiang nga red han thul rual sak tuma po kha nge ni arem chang lo le thei khanin arin oma chungte chu thilom dan ania tin sumdong an ni awang hianin nya an du za chu an cher tur ti na lam kha ani lovanga chan chu Mipuite na rong bol vek kan ni chu chon ni pon an threrengang chu ti lai chon an service pek le an call man changkan dan azira aman om to an cher kha angai ve chumi aya niam da ya cashless kaltir tum anni kha chon an tan ahar sadona chungte te thil chi sang kha chinfel ngai kha atam em maya tuna hian reta pe chon an laiin belo nin ka thu shet dan chu ani cashless shrim lai an la tanga package rate pe chu an la nge ni an la kal thleng lo shrim soi ho na khan la thleng lo ti te ka thu don na chuanin atang chuanin chu ka thil shet dan ani nge tim pakata chong kan zeu du chu private damdoin hemi private sector hova hian private damdoin hi athang dong khop mai Mizoram hian Mipuite na thoktu an nena an mani na anin hriat non ve fo po atula chuti lai chuanin thuneitute po hianin an than zel na tur nek chep zong aya ati thang lian zong zela kan en kol ve po kha atul boka thilre ren chu aton tona in chom ton kha angaya hey sabram tam taka te po hianin health facility hi an buaina le anin dailo na ani ve tho maya hey kan mizo te ngai po hi sabrama omte an oma kan mel te pon oma chuta chuanin health facility tha an nei tha em amaro chu anin dai big lova sabram kan ti tak azu om then khat te po khu Mizorama inzai tura ron hovang te po kha anom ve ni anjan chu khulai khanin facility thatak nei ma sela andam lo na an nan da kha ngak thei de wan ni pe chuanin nge ni man emergency ru tuklon ni pe chon reida deu kha an nga ngai ve thina khatiang khani wang khanin Mizorama ron hovang ronin zai ta zok te po kha kan mel ria te zi nga te po an om ve ni
chu thil om dan ani mek lai hianin kan chom len deuwa kan private hospital te po hi khatia kan ti len deu thei kha chuanin athale anga kan ram tan po kan health service te po hi tuna hian state dang te na han khai kin pona tlom viori kan dam doin en man inen kol man te in zai man te state dang atang te hianin in zai tur te tin kan dam doi ina inen kol tur te hian min ron pan dur ta sela Mizoram economy ti thang ok thei tur kha alo ni vele boka khang te po kha kan ngai to na hianin private hospital chung changa te po hianin kan sen jaw hi chu tul khopin ka ria ti te kha kan soilang ve ni sela tin pakhat le chuanin hei kanin den ton da na hi helai hianin azialo viavin ka ria chuta chuanin Mizoram Sorkarin ni somni pariata Mars ni somni pariata khan empanel hospital zong kha an empanel na kha Sorkarina a hriat puina azialuna apom na kha an revok vek phota ten chumi nuwa nisomni le nisomthum le pakhata hianin deemed empanel hospital ti kha an ron ti chuak le a chuta chuanin deemed empanel hospital he Mizoram chunga hospital paruk chawa kha aron langta an helaya empanel men lisak amaloka lisaka hi hospital somni pariat ania kha atang khan deemed empanel ti ni somthum pakhat thathum sang ni le somni pangaron chho khon paruk chau alo langta he po hi hengo po hianin Sorkar nena Sorkar khami healthcare scheme an wazom du thu lekha wa hriat tir na kha an thelu than chuang lo ti te soi ani le telephone in bia kwal na vela enge mawh khatia enge ni lo zia lu ve mai an ni ati thom te anom le boka mumal takin anni po hianin Sorkar nena Inrem na neih khatia he thil MUHCS Mizoram healthcare scheme universal healthcare scheme he khas le sa kalpui tur he kan pome tia Sorkar nena va Inrem na fel taka kha helai lo lang te po hian an la nei lo sim ti te kha he kan han hrele zel boka chung te chu kan invom ton dan le kan in dor ton mek dan hi ania aborok hi asang viau hian alang tlata chu hospital khatizat Sorkarin an empanel men an thia saka ti chuan chung zinga paruk te chu deemed empanel han ti chuan empanel anga ngai tina ni anga empanel an ni ati na khani lova empanel anga ngai ti han Mizoram chunga mi paruk an ron tar langa chung te chu an ming soinon ngai lova ngai la kan thretlang thovin kan ringa chu nia hemi non government hospital lampo hianin engtin nge he anin dor dana he lekha kan han mu thei chinai chuanin atang angreng viau ni te po hian alanga chuta Sorkar hian Mars ni somthum pakhata vek hian khatianga private hospital lamten han thanta khan heta hianin simplified referral system ti order anti chuak le ta chuanin damdoi in khami Sorkarina apom chun hova mi te khanin dai don lo sia chu wang chon phaya an refer zung theina tur kha temporary atlat enge ni man lai lo ka tan kha anti chuak le ta ruma chuta chuanin specialist doctor khang hospital thokte kha chuanin refer tur khan an bo sai zung theenga tiang chuanin all samzo in refer thei dan tur kha han duale ngal ta mara chu engi mipuita na poimo kan tia achaem ema mipui mian dam lova dam doina dai si lo chan phaila mari far zung thei kha chu ti nge ngai ni amaro chu hianin ngong lian deu nei chu sumle pai ni ta ne sumle pai Sorkar sumle pai tam tak he hian a ngong le ta ani ti chan chu ba ka chuanin hei kan han kalpuya kan han kal April ni khata kan han kalpui mek lai hian kanin pe lo viau mai ti he le khasang hen a lo lang ta apoimo ber Sorkar hnathawkte nena Inrem na mumal lom lova hospital ten la hel boka private hospital te tin a system shima po online IT platform hemia man tur po hi pe alani talova chung te chu lekha hela hian kan han mulea short term arrangement plan ti kha an han siam le tiang chuan kan system shima po kha i allowin kan lo lain pe lo le ti te po kha alo lang le ani ti chuan tobla ma chuanin central Sorkar noya thokte tan hianin government central government health scheme an tia CGHS hi onve thova
India ram puma hian man ani lova tuna hian khopui somrian vela man ani a aizol po hi atel ve ni maro chu civil hospital le ZMC a chau hianin CGHS noi hianin empanel ti ani awang hianin le inen kol thei chin te atlema central sorkar thokte tan po hian man tangkai aboi thak ve thomeya central sorkar thokte hianin hemi CGHS noi hianin contribution hian pve thova an lo tang hian an pve thova maro chu ni hi chu ke ni ai chon an niama an benefit po kha atlem ta a chu level 1 to 5 hian zani somngan pe level 6 in zali somnga level 7 to 11 in zaruk somnga level 12 chin chunglam in sang khat an pve thunga tiang chon in CGHS po hi contribution khachu government central government noi thokte po hian an pve thova amaro chu hemi hi ka soyang khanen a huam chinte inen kol thei chinte atlem atin empanel hospital kha atlem hospital patni chaw ani awang khan Mizoram central government noi thokte tan po hian atangkai nep angreng ani ta chuanin central sorkara engeni kha hote tan ruamman central government health scheme CGHS ai po thalot lak India rama po hianin rampu mang po hianin enta ila India ram a po hianin a thalor lak nitur ni in ka ngaya tuna Mizoram Universal Healthcare Scheme hi hetiang ang healthcare scheme hau takle lian le minarantana thalutuk ang chia hi kansum din munin engchen nge tlina adai reyangem a sustain zongem tilai hi zona lian tak anita ani hetuna hianin Mizoram Universal Healthcare Scheme hi Sorkar chuanin April ni khata thangin tian chuanin Mipuite minman puito anisia voin thlengin aman roa zinga poi motak nizina kan soyang khan online IT platform po man the pe felani lova he scheme kalpuina konga apoimo ber Sorkar hnathawkte le private hospital te nena Inrem tawnna ala ombok lova Mipuite chiai takin tuna rilru buai takin kan oma Inrem tawnna lo neih fel veka kha mipui lammo ani lova thuneitute mo liau lewani ati lam kan soyang khanin April nikum April sang ni som ni pali April ni khata tanga man tran turin February tha health minister in apuang lo vek to a chuta tangpo chuanin kum khat aliam le to a kum khat aliam le to nuwa po tun he tiang hianin kan la buaya Inrem tawnna khoi le velama awm alamo ommu mal chuang lo ani thuneina in man khum ain in biak rem na nei hi atha jok zela kan kalmek dan hanen hi chuanin eng level ama hian kanin pe mu mal lova chuan Universal Healthcare Scheme hi abul kan tran top maya tuartu chutuna hian mipui kani chhothan mek sia thuneitute hian rang taka an chinfel nge hi angai ani kangte kha zanina tuntruma hian kanan soi ho le ni sela thlitu te in ngai to na lo mang ve te u invite chunga lawk thu ka soye